Spangebaseerde organisasies beklemtoon samewerking, gedeelde verantwoordelikheid en kollektiewe besluitneming om doeltreffendheid en innovasie te verbeter. Hierdie organisasies maak staat op spanne eerder as hiërargiese strukture om prestasie te dryf. Spanne in sulke organisasies word bemagtig om besluite te neem wat die afhanklikheid van bo-onder bestuur verminder. Werk word gestruktureer rondom projekte of funksies eerder as rigiede werkrolle. Daar is 'n sterk klem op oop kommunikasie en kennisdeling. Spangebaseerde organisasies moedig kruisfunksionele samewerking aan en verbeter probleemoplossing. Prestasie word gemeet aan spansukses eerder as individuele bydraes alleen. Werknemers in spangebaseerde organisasies ervaar dikwels hoër betrokkenheid en werkstevredenheid. Spangebaseerde organisasies kweek 'n kultuur van samewerking, aanpasbaarheid en innovasie. Hulle is goed geskik vir dinamiese omgewings waar spanwerk sukses dryf.